Tarangu ngutariritie ukabere nyuma atongere bamiro bareo kiraito murungi mithika lintore abunge bamiro MCs na atongere bangi gutrimana nyuma ya muchemano jamoni no rice na arua kaire nibekete gikaro kengiaja kavetune kamiru karo giki kijite onde miru yonekete taka ekuibangania na kureta mwatongere kathumba baja miru kagitene gaka atuthikiro ragwitite na mbere nteriria chia Thiri Center. Anchokeria tongeria ba mothe bare aja narua nkatho aja tuli atongeria bakuma kanisa cietu cia Meru County twina atongeria ba Njuri Ncheke original Njuri Ncheke ya Meru County twina atongeria ba Kenya National Union of Teachers represented professionals. Twina representatives ba youth na twina representative ba ekuru betu, twina representatives leadership yetu ya Meru County Assembly itongeretwe ni mheshimiwa Mwenda Ali uria ni deputy speaker. Twina members of parliament, Tarabuje ni chairman wao, tukaina members baba ingi. Twina apologies kuma kire mheshimiwa Lahim, John Paul, Julius Taitumu, Dr. Shadrack Mweti, Elizabeth Keremia. Baba ange bonde ibo kariaja. Twina apologies kuma kire mheshimiwa former CS Peter Munya. Lakini na wamedis twina wa former cabinet secretary, former senator wa Meru County, twina mzee wetu mheshimiwa Kiraito Murungi, former member of parliament, former senator wa Meru County, former cabinet secretary na former governor wa Meru Town, wa Meru County. Twina message ekuma kire our senator Mheshimiwa Kathuri Murungi. Choka nkuga atiri atongeria bonthe Meru bonthe bare aja na mchokeria ntubo bonthe nkatho nuntubo kinya muchemano jwa narua jojo muchemano jwa iri jura jongetwa na juu Nairobi tariki 18 na madhumuni ya kwithwa twina muchemano jojo ni ati tuonete ni bwega twambirie kugwatanira na twambirie kwaria manto jetu ja Meru County na mono ni untu wa maendeleo jara tukwenda jethu aja ntura yetu ya Meru County. Kwa ashori betu ba media para tukaliaja tuteo kalina manto nyingi ja siasa turi aria manto ngwataniro ya Meru ala Meru iri na ara tukwenda Meru eta miaka ejete na tutegua 2027 hapana tuitete beyond 2027 na kinyake da tukauga tuite mwanga 2040 na ntubati twari tuli ya Meru tuga twina vision yetu ya Meru 2040 so ikoge madhumuni ja chairman na arua na tukwaria na tukwatanira na ibuije kule andu baba inge bana interest yao cha kisiasa, lakini kwa sasa Meru nio number 1 ikiokona mheshimiwa Kiraito ale aja, members of parliament batongirite ndikiri bale aja, county assembly bale aja, our former CS bwana Mithika Lintore ale aja, our former governor, CS and member of parliament Peter Munya is still part of this and we want to welcome mtu wote kwenda kugwatana na batu ni untu wa maendeleo na mikariri yetu na muturire jwa Meru jura tukwenda Meru ithirwe kali rojo na auke ko anchokeria Meru bonthe nkatho na mbwere atiri na ndito kwambiria safari ingi ya kuleta Meru pamoja na twinthe tukarungama pamoja twakinyira nara ange nara kwa siasa tukamira tukaria, lakini Meru kwanza. Hii ni message yetu na tutomba kurukia au